Entsambama ngiyabingelela futhi bantwana baNkulunkulu. uNkulunkulu muhle ngaso sonke isikhathi. Kunento le ngifuna ukuyicwayisa kithi bantwana baNkulunkulu. Ngiyamthanda kakhulu uJesu, ngiyadithoba ngaso sonke isikhathi, ngiyadehlisa phambi kwaNkulunkulu. Kodwa kunento le ngifuna ukuyicwayisa kithi bantwana baNkulunkulu, lokuthi kunento lesingayinaki, lokuthi nangabe umuntu sekakholwa kunetinto letimsebentisa kodwa angakaxabangi. Indzaba yelulwimi, lulwimi asikahle, lulwimi lubi, lulwimi noma ngangibani, noma ingceku, noma ngibani, isathane uyakuphazamisa kancane nje. Once wakhuluma kabi ngelulwimi lwakho, kusho ukuthi usuka sewulisebenzise kabi. Nginetincwadzi nje letimbili la lethi khuluma ngelulwimi, kuthi lulwimi lunjani. Taga 18 verse 21. Lulwimi lunemandla ekuphila newekufa. Labo labatsandza kulisebentisa bayakudla titselo talo. Lulwimi lunemandla ekuphila nemandla ekufa. Nangabe kukhulunywa ngekuthi lulwimi lunemandla ekuphila, lunemandla ekufa, tintfo letimbili letihlukene. Angeke umzalwane aphile ngelulwimi lunye, lulwimi lwakhe lube nemandla ekuphila, luphindze lulwimi lwakhe lube nemandla ekufa. Kusho ukuthi letintfo letimbili kunakunye lokungasebenti kahle lakuye. Kusho ukuthi kahle kahle lulwimi lwakhe lunemandla ekufa. Ngoba nangabe umuntu angumzalwane, angumntwana lokhetse uNkulunkulu, alisebentisa kuto timbili letinhlangothi, akasikahle. Lunemandla ekuphila lulwimi, lunemandla ekufa. Nasibona emabandla afa, sibona imishado iyadzilika, sibona abantwana bayacabana, emindenini kuyahlukanwa, tihlobo atiphilisani kahle ngenxa yelulwimi. Lulwimi uma ngabe ulisebentisa emandla alo kube kufa, usuke ungenti kahle. Kunetinto letiningi losuka utimosha ngelulwimi lwakho, ufika ukhulume. Umuntu lonemandla, lulwimi lwakhe lunemandla ekufa, ngumuntu lo ungambeka nje ukuthi ngumuntu lo nemanga. Ngoba umuntu lonemanga akukho lokukahle lakukhulumako. Uthi noma into iyinhle ayiguqule ayende ibe ingabi kahle, ayiguqule ibe yinto lembi. Uthi wente kahle, kodwa umuntu lonelulwimi lolunemandla ekufa alisebenzise ngalendlela yena ajwayele kulisebenzisa ngayo, alisebenzise ngalendlela yena ati kulisebenzisa ngakhona. Angakhulumi kahle ngisho asemkhathini wemali, uthi wente kahle, lomunye uthi umsitile namuhla, kodwa ngale kusasa aguquke akhulume lokunye ngawo. Ube suyamangala ukuthi nebantu bathina bakubuta baze wena bezibani phela uthi ngawo. Ube suyamangala ukuthi kanti lo mzalwane lona uphila impilo lenjani, lulwimi lwakhe lunemandla ekufa. Ithi lendzaba labo labalusebenzisako bayawuthola titselo tekulisebenzisa kwabo. Ngifuna kungena kunayo indzaba yesibili, ukuthi lona lulwimi lwakhe alusebenzisa lube nemandla ekuphila. Ngulona lekathi noma qhamuka bathi sesitawuphila nanguzibani, unemoya wokukhuluma kahle, unemoya weluthando, unemoya wokuthobeka. Letinto la kulomuntu lekasebenzisa lulwimi ngendlela yokuphila, lulwimi lakhe lelinekuphila, nebantwana bayamtsanza. Ngoba uthi noma akhuluma ebantwaneni abakhulumise ngokutithoba, akhiphe emagama lamahle, akhiphe emagama lanekulunga, ulisebenzisa ngendlela yokuphila loyo lulwimi lwakhe. Kodwa uyawuthola titselo tekulunga kwakhe kwelulwimi lwakhe lekalisebenzise ngendlela lekahle. Lona lekalisebenzisa ngendlela yekufa uyawuthola titselo taloko kufa kwelulwimi lwakhe, ngoba naye vele ufile. Ngeke umuntu alusebenzise lulwimi lwakhe lube nemandla ekufa yena aphila, usuke afe ahamba lo muntu loyo. Ngoba noma abitwa ukuthi ungumzalwane, ungumntwana kaNkulunkulu, kuya kwakhe endlini yaNkulunkulu ulide lelide. Kusho ukuthi uyela nje lokuthi ngoba naye utholakala kunesibalo. uNkulunkulu akamtonzi lo muntu loyo, ngoba uNkulunkulu ubathanza bonke abantu bakhe. Ulinzele ukuthi ngalelinye ilanga atholakale anemandla
elulwimini lwakhe ekuphila, alinzeleke uthi kunebantu lasebaphumile ebandleni, baphuma kancane kancane bantu, yena angabe akhona angaze akhulume. Kunalabalimala and abalimade ngasibili, libandla liphele lithi nya ebantu emhlanganweni, bangaze babone yena akhona bajike bathi asisafuni kuye. Mina-ke bantu ngifuna ukukutshela ukuthi lwami lulwimi ngilusebenzisa ngendlela lekahle, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi kunebantu la ngithi ngilisebenzisile lwami lulwimi bathi akakhulumi kahle, uyahlaba, uyalimatana. Ngisuke ngikhuluma nganali ngoba uma ngikhuluma ngekungagqoki kahle kwamake, angijikajiki mina, ngikhuluma ngekungagqoki kahle kwamake. Nangabe ngikhuluma ngemuntu longenti kahle, angijikajiki, ngilibeka njengoba linjalo livi ukuthi vele umuntu longenti kahle akasiye umntwana kaNkulunkulu and akasiye lo wenta kahle, akajike antshintshe umuntu etentweni takhe. Uma ngabe bekusho ukuthi ngiphatha into lengasi kahle bathi ngiyalimatana, ngisuka ngiphethe iBhayibheli mina. Ngiyayisaba i-okapi ngoba phela lenye ilanga nami ngiyayiphatha le-okapi, ngijwayele ukulimatala abanye ngayo. Lenye ilanga ngithi ngiyayivula ngiyivule kabi ilimade mina, angikuthandi-ke lokho. Kodwa laba labalinyatwa livi bekufanele bathole umusa ukuthi why livi lisilimade, why livi lingasihlaleli kahle. Kusho ukuthi kukhona lesingakwendi kahle, bese bayantshintsha etintweni lebatendako bente kahle. Ngifuna kuyibeka lapha kumahubo 141 ulive ukuthi lithini khona. 141 ukhuluma ngalo futhi lulwimi kutihlabelelo mahubo. Uthi lana 141 tihlabelelo ku-verse 3 uthi simakadze beka umlinzi emlonyeni wami, ungeluse ngingakhulumi lutho ngemawala. Lona ukhulekela umlomo wakhe kwekuthi ngoba phela awuvuleki umlomo lolwimi lunganyakali. Konke lokukhulunywa umlomo ucontrolwa ngololwimi. Uthi beka umlinzi emlonyeni wami, ngingakhulumi lutho ngemawala, ngoba umuntu lokhuluma tinto ngemawala uyalimatana vele, akakhulumi into lene kuphila, ukukhuluma into lelimatala abanye abantu, ukukhuluma into lene bungoti ngalesinye isikhathi. Kodwa nangabe lona bekacela, nami ngiyacela namhla ngithi Nkulunkulu simakadze, ngisasebhizi ngaleti nshumayelo, ngathi ngingathi thoba ngehle kakhulu kubantu baNkulunkulu, ubese ubeka umlinzi nakwakami umlomo. Ngibe ngibhizi ngishumayela, kodwa ubeke umlinzi kulo wakami umlomo ukuthi ngingakhulumi lutho ngemawala. Kodwa lokhu lengitakukhuluma kulivi lakho Nkosi, nakutawufika kube naloku umlimatako, utangicolela nelizulu litawuhlokoma. Lalela, lolo katawubona ngathi angikhulumanga kahle ngelivi, ngibe ngikhulume kahle nede alinyatwe imikhuba yakhe, utangicolela, lizulu litawuhlokoma ngoba lizulu litawube likwadi. Angeke uma ngikhuluma ngamake lofika eplaza aphume endlini yakhe angatibuki ukuthi unjani, bese ngiyakhuluma mina ngale ndzaba leyo ukuthi kunabomake labanganandzaba nokuthi bahamba ngqo, kunabomake lakasuka ekhaya agqoke naku kwemhlipho naku bathi lokwemakheza ngoba abantu bathethe emakheza sebawenda emabhruku. Ukhanze lo muntu ufana nokuthi unje umkhulu lo muntu, awusati kwentekani. Livi nelivangeli alikuvumi lokho. Laba sasengaphandle, uma thina lesisendlini yokukholwa sendlini yaNkulunkulu senta letinto lebatendako, kodwa bangakhona yini ukuthi silandzela betekisi? Uma bathi bayabuka, make mfundisi ungene eplaza ugqoke emthayithi, make mfundisi ungene eplaza ugqoke iBermuda, mfundisi ungene eplaza ugqoke iBermuda. Basilandzela njani labantu ngoba kwathina sihluleka kulihlonipha leli vangeli lesithi sikulo. Uma ngabe thina silihlonipha leli vangeli, nalaba ngaphandle batalihlonipha. Uma thina sikhuluma kahle evangelini, nalaba ngaphandle batawufisa ukuthi bathi abantu asifisi nekuya endlini yaNkulunkulu ngoba uma kunabobani nabobani labasahamba nathi etinyangeni, basagijima nathi kulokwa nalokwa, kusho kona ukuthi thina lesisendlini yaNkulunkulu siguquketa imbonyo, siguquketa ivalo tekuvalele bantu ukuthi bangangeni endlini yaNkulunkulu.
beka umlenze Nkosi nakimi, nakuwe akabeke umlenze uNkulunkulu. Uthole ukuthi kunebantu lasewubaqoshise nasemsebenzini ngemanga, ukukhuluma emanga ngoba lulwimi lwakho lugcwele kufa. Kunebantu lasebalahlekelwe imishado yabo ngenzaba yakho, ube wakha emanga, uqala emanga ngelwimi lwakho, ungakhulumi kahle. Yini lena umuntu angafuni ukulungiseka kahle? Umuntu uyala kufanele nangabe umuntu aqhudwa akafuni. Isho njalo incwadi lapha kuSililo ithi kungani kani umuntu nangabe akhulunyiswa atshelwa ngetono takhe angavumi? Kuthi lo muntu usuke inhlitiyo yakhe isengakafinyeleli ekuthini avume. Ngalelinye ilanga mina ngiyakholwa ukuthi namuhla kunala ngikhuluma nabo labanemkhuba welilwimi lelinekufa, labatawuyekela sebakubonile nala uhamba nabo ukuthi vele wena usikahle nethi wena awukabaqapheli, mara bona sebakhuluma uthi ungathi jiki basale bathi hey naye lo uyathi uyasilimata nakakhuluma. Nasemsebenzini akasikhulumi kahle, usicambela nemanga. Mina namhla umlungu ucishe wangicosha ngenzaba yakhe. Lungisa ukhanze ukuthi ngumntwana waNkulunkulu lekahlabela zanqanqa athi nakahlabela kunyakade libandla ngoba ngeke ngithi nginyakata lizulu ngendlela engifeleba lengendi kahle. No. Hallelujah. Hallelujah. Asilungiseke nami ngilungiseke nawe lungiseka namhla nzamba.